First of all, kau sare da koi ko salak mai this morning. Kau sare da koi ko na mutka sa kele ni to kapage. Are ha mai kele mekel tole me mekel tulen takum. Sakai, koi ko me first of all before you come you have to ask. Sarawa ke ko you're supposed to be parking on the side of the road. Nene sa oso na kapak ko kir bakalelay nungu kiri pakel me na mana o chuko jo bakalelay ko salak. Wacha. Kakao me meleni watara pena piu. Are bega una sunanga men lolo machigure. Mekele television nungu kiri mekele indakum. Koi ko sona time koi ko sa bosa. Namu bosa sa Bosa bimbi. Bosa bimbi. Baka lota nung matiniuto. Na rai ba kini? Acha ko ba magele sona acha yan rabin nakabena tamata kede sa ola yan balita singa morning chingo first day na. Ana sange o china singa tambu right bad gini monichi sona tamata simadala mode chiko imebei sin mode chiko mai vale so right bad gini so satu kuna do singa dhani dakadaka na Monday because it's just a first day of the week start of the week sando kala sa lebu na kana na sing tambu sa lebu na waboki na singa borowai na time lako na Monday se wawale chiko na yangona kandina na Michael so lebu na tamata sin bene dakadaka monichi lebu na kana Nongo business Monday is very down, Megili. Oi. Very, very down. I don't know. It's a natural phenomenon of the simplicity of the diversity. Because palatana. Reda. Koi ko time sa ko mai koi ko time sa bosa na English word. Koi ko me speak so na English word rawa na. Kiro sa bosa na simplicity of the University of the South Pacific. Badi bola kami udami kaya kimro level ta kimeleni. Yan nabuku sa chigo biya. Right bad gini. Acha ko bat ni. Ayan rabi nakatamata kede sa bono chiko na basi mini basi taxi sala ko le bully sala daka. It's another day. Lako nga bondo basi ke ko be masu ngaro na chiko ko masu ngore driver will masu muri ko somewhere else. Right bad gini. Ako ni masu bambalabu chiko. Anyway, make it na taro ko sa taro chiko na matak lai na singa ngo na singa entay na singa moniti. I want to know. Sa Bunao? Anene Bunao. Because sa tarong chiko from the city you end up in the Bicao. Right bad gini. Kaya sa chiko na ngono na city. Kaya sa tanla tako chiko na Bicao. Alam mo sa chiko naman ni Bicao. Rea dapat ko go eninidi sakari. Yeah. Eninidi sakari na sanga esambidi. What's that, right? Gona andora manu. I have to guess. Ndora manu sa chiko Bicao. Koko na imbole ngori. Na? Koko na manu ko tutubata na namu. Na eba na balabu. Koko time ko sa ready ko Bicao koko every time sa shaking chiko. Tutubata sa breakdance chiko. Baka nenge chiko. Yeah. That one. The big mosquito no nenge chiko. Yeah. Guru me bina kami ada nga me turning nenge. Right bad gini. Yeah. Koko sarawa guess guess mo na manu dabang. Sa chiko na Bicao. Sando sit do ya babala tu baka up and down toka. Right bad kina ya bambalabu. Yeah. I know the answer. Yeah. Kore nambekare. Naka me badibida la sanga sinimbeka. Nimbeka. Are bekan to chiko na nure. Are na Bicao. Nini nambeka. Tukuno ko nambeka rando chiko yan. Ne do chiko na la Bicao. Nai sanga nimbeka babu. Do tale na mo guess. Sa sinibeka sa butterfly nga. Nai not a butterfly. Nai not a butterfly. Ada na butterfly ba biti Mageli? Nambembe. Bembe. Chembe. Right bad na? Bembe? Nai not bembe. Oh. Koko totobata same family as the namu. Na? Mosquito. Namu nenge. Namu nenge. Men sa taru nenge. Right bad gini. Acha nini sakari Na sanga esambidi. Why they say long name like this, right? That's a Fijian word. Fijian word. You sure I'm not Hebrew or Okay, ko sana silebi ko. Ko kaya totobata na namu. Time ko sala ko na Bicao ko reda na bunivi. Ko na kito sa tukuna na galita nivi. Ko reda na galita nivi ko sa kambiji ko.
koko sa kambi chiko every time ko sare de koko shaking chiko. Ya babala chiko long leg. Kundo kachi talanga. Ay? Kundo vi kachi talanga. Sometimes araw kachi, but not like the mosquito. But nangko na mano-mano ko sare tanang kalita nivi koko every time sa kambi chiko ngai shaking chiko. Toto bata ndani si chiko ndona music. Baka push up chiko na. Na yada ni mano-mano ko starts with the letter R. Ay? Starts with the letter R and ends with the letter U. Yo koko tuko na manda be aure. Nay, ko sa tuko na biko kete sa rongoda ngai sa text manda. Sara Lulu. Ko sa be taronga chiko korto kete sa baro rongo chiko ni ko nadama na yada na mano-mano ngo. Koko na nona imbole and Teka mo ni with a R and end with a U. Iyo. Orandu ando namu. Right one gini. And ni sakari na sanga esambini. Oh, acha koy baat nahi. But my translation is Becca. Right one gini. Becca naire. Udah kena receive tang $50 Acha koy baat nahi, my Kelly. But I'll try my best to know. And I'll listen to the answer and I will know. Whatever it's You have to koi ko me bako to me no muso ni taro koi ko me text manda 7777 through Vodafone and Ink Mobile. Acha, vinakapaka lepwe ni sakari na sanga ni sambidi. Ni sanga sambidi. Right man gini. Na manu wakangana namu. Teka pupuna ar nge en na yu. To kambi vina dhamungo. Galita nivi. Galita nivi. Tapos galita na ivi. Galita nivi ko na root of the ivy tree. Oh, root of the ivy tree. Yun do push up. So nangon nandun ning. Right one gini. Yo, text mine. Thank you very much, Babu. Thank you very much for your time. We'll talk to you again tomorrow. Na Babu the Meme.